ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Henne ka step ka arpusantrik ukulalengkot arajar arpuway hagapor kumba hanyo beji AA ka way ka Trok kit Tyndong Lyer Shet kalakalan ha Jaidohkroh hajan Nongspung ka surok ba Nongspung Shillong kat kum gitulong khubor balayo lum laong bakatay ka Trok ka badon ya registration number AS iway pra C saw arsaw balanya da ubupen boro na boko Assam Badlaong bakilami na Shillong hakapor kung basaw baji menstep da kajing temu ban penpoy yaki Tyndong Lyer Shet siya Nongspung. Henry Maria poy hakatay ka jaka kabakhun baha kasurong katay ka Trok kalaya kendo kensan ya ki kalirit ki balayat tam hakasurong kabaday kaliang jong kane ka Trok bat da kabakan riya yakitay ki kalirit kane ka Trok kala klem no hakatay ka jaka. Unong niya jong kani ka Trok ulaman saw, bat lapan kit no marmar sa civil hospital Shillong.